Syederalun, ribuan pelamar CPNS 2019 di Kabupaten Nagan Raya menyerahkan berkas ke panitia yang diterima pihak BKPSDM setempat di kompleks kantor Bupati. Proses ini sudah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Adapun pelamar CPNS 2019 di sini bukan saja masyarakat yang berasal dari Nagan Raya, tapi juga pelamar dari kabupaten kota lainnya, termasuk dari luar Aceh. Pihak BKPSDM sendiri membuka loket penerimaan berkas pelamar CPNS 2019 hingga 30 November mendatang. Sedangkan proses pendaftaran online berakhir hari ini. Jumlah total pelamar CPNS 2019 yang mendaftar di Kabupaten Nagan Raya tercatat mencapai 5.000 orang. Mereka akan memperebutkan 168 lowongan yang tersedia. Sedangkan kebutuhan kita sebenarnya 168 orang. Kita bandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah pelamar, berarti 1:30 orang. Sementara jumlah pelamar yang paling banyak yaitu di Wulu dengan jumlahnya 1.024 orang. Yang resmi sudah pasti. Dari Sukamakmur, Rizwan, Serambi On TV. I first laid my eyes on Aceh Palawan after the long journey from my native Australia. Simu Island is an extraordinary opportunity for tourism and a perfect destination for a getaway. Where the beautiful beaches meet the still untouched mountains and jungle. Fantastic place to enrich your taste buds in the local culinary delights. The local culture of the people is always welcoming towards visitors. From all walks of life. That's why I chose to stay and make this island my second home. I finally realized why this island has been nicknamed Aceh Palawan. Meaning heart of gold in the local dialect, it really leaves its visitors with this indescribable feeling. You're always welcome in Simu.